hari abantu babonye kaya kavideo kakaraca kuri social media bamwe bakavuga ati bari filme canke bari umuziki abandi bakibaza kubera iki yabikoreye mu barabara n'ibyo umuntu abashaka kumenya muri rusange yari prank yari music muko murakora yari filme byari bimeze gute muri rusange ibintu bari yes si filme kandi si n'umuziki nkuko mwabibonye ni true story ni ibintu byanshikiye biranshikira na propose muri kijya kibanza byakurikiye nibijyanye nyine mwabonye muri kajya ka video byashoboye kungendera neza ariko byari byave nta bintu abantu hatse kubiri gutwara mu kibanza ciza nkuko abandi basanzwe babikora umusanzwe kijya sico cari kibanza nategerezwa kubikoreramo ariko mumvo zuko ukuntu twari tubanye n'umukunzi w'iwanje byabaye ngombwa ko ndabikora ava nibaza ko ashobora kunyemerera bivanye n'amajambo nayo ntangoye kumva mu muryango wabo numva nawe byagenda avuga ariko mvuga ati reka ngerageze amahirwe namufatirane kugira ngo ariko byoshobora kugenda. Imigenderanire yari isanzwe imeze gute kugira umuntu umupropose gukubita ikofe yari musheri wawe mu maso y'abantu canke byari bimeze gute muri rusange? Icyo nabwira nuko naho byashitse akangira bijya nje nari nzi ko turi kumwe ko dukundanye kujyanye n'abantu bari muri Horace kandi baba bavuga ati dusa umugambi tumaranye 4 ariko kuva aho ntangoye kumupropose ko noshobora kumushyira mu rugo niho naciye ntangura kubona umenga aratanguye guhinduka bivanye n'umuryango wiwe mu nyuma rero bingendera kujya ndamupropose kugira ngo shobore nyine gutegura ibindi bikurikira ntibyacamo. Nibaza yuko vuba cyane tuzomurondera umukobwa kugira ngo umuntu ashobore kumubaza niya binyemerera nzomuzana mu kiganiro cya Open Mic kugira ngo dushobore kumuganiriza hama nawe ndagutekera impanuro zo kubandanya wihangana bacu mu kirundi ngo ntawujya akatamugoye ushaka kubira akuye ushaka umubiri ayirakuye ushaka umuce akikije n'imigani basokuru baba baradushiriyeho kugira ngo twigisha ibikomere umuntu agenda aracamwo na cyane ubona ko turi muri kino gihe usanga aba ariho guhemukirwa kwinshi mu rukundo mu buzima n'impamvu amabezo usanga nyine yabaye menshi cyane ku bantu bameze uko ndakwihanganishe asante cyane.